Luka Gakure. Yes. LG. Luka Gakure is the handyman in the village. Endo igua oitura gutia mundu andu othe ni moragiriria na andu acio maita maria maingiri they are never accessible on phone. Ni ara methagwo na makinya na kuririria because they are very handy. They will fix practically anything and na maticaguraga wira. Acha. And one another thing they don't have expensive labor. Those yethagwo na ke na makinya. Yes. Uyu andu mori one muonete Luka ahitokire haha hwaire na ngereni ya iria no ngiona na ngereni ya iria ri gwiciria ni gutumwa gutumitwo to ngereni yo twamirora wega ri yes ni ta ya wairi kana kwa Rusia koguo kuri ungimwetherera kuu ri yes gwiciria ndungimwaga ni ukumuona kundu kuriku to ni ndigwite mwanake wa wira wake ta thiete ri ndireciria ni kuohetwo kibarua wa mwethera ki he the ndenda acokereria they do anything there is always a person in the village riu Luka Gakure ri ruongo rwako ni we ki niwe that man yes ona kanitha kwina kaundu niwe heago tuwira tu odd yes riu ni arakihetwo wira ni deputy OCS wa ceceni tona no makimui acio na Luka anginyitwo ri aurithagio wira ku njera kaino akarekererio yes kayo free bond yes ndona akiatanyititwo ni ari hagia mugie moko ni arutaga pro bono athie kuria to buy his freedom yes he provides free services yes tona ake ni mugakombe riu ri arevu ri aikio ngono ri ni arutithagio wira akarekereria kainuka ona utie mundu ukakumuna muga ucio kuhura ku eke atia arekererio no ri aga mahitia nginyitirwo ri deputy OCS ni amutumanagira akamwira arihie ki arihie wira yes awale moru diretie wakira muno etha ige kingi thirikari ni kunjathera kindu etha ige kingi kirungie agiro we chukua miaine bwana kwani tena mnanisomea na ni mimi nafanya kazi ni mimi nawalipisha ama ni nyinyi mnajilipisha hiyo kazi siwezi fanyia 400 hiyo siwezi toa ingeruta leule yaraki yeto ya maraigwa niro ikigikiria kagatia ikigikiria ne yagwo kure ku wabici gothe yes arikitie yes deputy OCS aramuhe wira na aragithonga mathi patru maratigo afande umwe ha haria report office leule ni arahetwo nginya wira ba uthambia back office iria iga kindu witagwo exhibit yes ndwire gucira macira mothe ni makona exhibit iria gacoka guthie ki iria igatwarwo igoti-ini yes urari andu marakinyititwo ku weekend riu wetagiriria mad yes riu Gakure ri gakihura ku ri gakiuka kurikiriria uku back office ri karona gabuyu yes kahingura ri karaigwa mutarare kocio ni wa iguru karamanya eno nenya nyamu yes riu ni kahingura kabuyu gakorwo ni mucema out of curiosity arakorwo ni mucema yes araugwa ni ahonokio thabari ya guthie buroti ego kapiro guku yes Gakure ri no getiare aratinikiire ona ndegwetha gikombe ni kudu na kibuyu yes kudu mucema mwiri afande we ubia kamuri Gakure umemaliza ndo aragisha bwana hiyo visitor kangu watu wake sana wacha ni malize kumbe yarauga malize ke kabuyu kire atire wafande haria obi nere ni mucingo wa githuki mucingo wa githuki yes
Karutete ku. Nigacukagirwo nigakihiaga. No karikia kunyua mucema ri. Kaona mithogoto ano? Iri. Omwe ni rutundu rwe nuthu. Omwe ni mugi? Ni mugima. Kame mudia ri. Karauga yes. Hindi o mucema wi mwiri. Nyamu ni waja koya. Karaba karani neno ngima. Karaki ari urotu. Tundu. Leo na. Aria mesero ni maruga thi. Avande. Iko nini? Bona huko kuna nuka bagi. Mnatusikia bagi alafu mfute. Ati bagi. Amehotheri ne mamenya munungo. Ndio ile ona ni angaru. Mnatusikia kitu mnatumiaga. Akurere. Karambia kwa. Nije shito mashashula tia magushi mashashi baba nayo gakomurorari arakorera ire kamututu kana kamuka gake koinekereria ende wakure tu wingura tisa tugatukania mucema na ruku. Yes. Neptio cia kioro thimu ihenya. Ni oke. Gakure ri. Andu anyite ri. Leo marakimenya uria kura ndio ni marakigwa conversation. Mujue kesi yetu imeisha hivyo. Nekanywa ushahidi. Akanya oira. Yeye kafa exhibit. Hidio kaleso. Kakure unatumia mpaka exhibit ya serikali. Kwa hiyo bagi yenu ni mzuri. Kama mnatumia hiyo, last time nilifurusa hiyo, nyingine ilikuwa imepadwa makaburini, inasikaka. Wadhuri kama msema ri. Simakiru tuore uja. Kairo mnajua sasa mtaenda kotini kesho. Tutapelekwa na nini? Umetusikia nini? Sio ndio ulikuwa unatengeneza pombe haramu? Iko wapi hiyo haramu? Huyu ametumwa ni Gatorome atutoe kwa minyororo. Sisi ni Paulo, yeye ni Sila. Gakure ne karama nywereire uira. Gakure. Ngai. Au. Bwana wafande umekaa ni kama umealama umekuwa mkumbwa. Haya. Tunaambiwa unavuta bangi ni unafanyanga kazi hapa mpaka saa 8 simu zangi ni opportunity imejileta. Karahoridhia afungwo. Yes. Kurage tuekire niko riu yegukua ke murigo ucio karagia sasa labda mtafute daktari sababu iko ndani yangu. Karanyire uira akaragucia ke uira wa narcotic na wa illicit. Na mimi nilikuwa tu nimekaa pale kwa bila sikia tu kudu. Nikamuuliza anasema ni maji anaweka kwa ndoo. Kumbe ana meza ushahidi. Kagura una meza ushahidi ya serikali. Nacho yo ngukula exhibit. Naziko ya exhibit kuba ni tamu. Abo yake wanalayo mfalme akamurathiri. Ni mwarakisa mniwasilia ama mniambie mnisikia nini? Ama mutapikisha kakule.
Anyuire ũira wa narcotics na illicit. Ucirie cannabis sativa as exhibit A. Matikere maramenya megwĩka atĩa nake to rĩu arĩ o kũu no rĩu nake nĩ marigwo ũrĩa magwĩkana nĩ icukĩte kamera mũrakĩnyitĩra kĩ nĩkĩ ndĩranyitĩrwo mũhingĩire kĩ to mandũ aire kwĩra gĩtarĩ thimwo ũira wa atĩ nĩ ndĩranyuire bangi yao na njohi na niĩ ndiraririkana rĩ wĩkũ nĩ kũigĩrĩrwo nikuekeleo ake makamwĩra Luka roga biũ uga gũtirarĩ kĩndũ ta kĩu roga kwaja ĩno ya bangi roga biũ omanya Luka wakũrũga bangi nĩ mĩaka 10 roga ĩkinyia o kwĩra kuo nĩyo roge kĩmaco gũtirĩ kĩndũ nyuĩte wabandĩ ni muniwasilie munitafutie makosa nikiwa nje. Luka akenda kaira na nĩ rĩu acio ararĩire ũira wao nĩ arĩa mangĩrahakanire mbeca iria nyingĩ rĩu thigari irakiranga ũguo akaingũra cero akamũnyua rũhĩ Nĩũrĩa haraganĩtie maũndũ na 11 na 37